Daj, slikaj. A vidi, čekaj, vidi frizure. Frizura je kapom. Nekica. Nekica. Ne elektrizira. A druge pokloniće vidite? Vidi kako je ko sam vidio. A vidi. Daj ti čas ako malo, molim te. Čekaj, tata, da je frizuru malo popravimo lijepo. A neka, joj kapu je imala, šta sad To ima kom... veze, da dijete bude lijepo na slici. Šta je? Ma tata snima, baš nas briga. Vidiš, ja sam dobila krem. Trenerku si dobila. O, bravo. Gdje je, vidi, dobila i majicu i gegica puno i sve. Petar Pan. Mala sirena. Joj. Ovo slavljene. Ajde druge pokloniće. To je zloća, pa vidi ima i tata i mama imaju. Ne, Da ima. mama. Ja bi poverti pokloniće. Baš lijepi. Evo tata je papuče dobio. Konačno. Ti si dobio konačno papu. Da. Da tata ne mora non stop biti u ovome. Je. Crna ružica, to ti nemaš u kući za mene, jel da? Da. To ćemo ostaviti. A ovo je, vidi, a ovo je od tete Orijane, vidi šta je poslala. Vidi čestica. Vidiš. Vidiš jedan mrazic, levak se otvori. Vidi, evo ga. Šta piše? Radošću i ljubavlju preplavljen Božić i prosperitetna nova godina. Ori i Robert. I šta je između? Evo, vidi paket, to su tvoji paketi, to je sve to tvoje. Da, ide otvori lijepo. Da vidim šta si dobila. To su neki božićni ukrasi. Ajde otvori da vidi šta je. Otvrće. A otkini najlon i bok, šta sad ćeš ure otvarat to. Da vidiš kako je one doma otvori. Da, to ono je praktično. A ja, ovaj bez prikona, ovaj mali kikavi. Evo, ko će to stavljat na internet poslije 3 minute traje već, onaj tvoj 5 minuta traje, 5,5. Evo ga. Uru vremena Evo se neće Dejan, skinuti. vidi, otvorila sam ti. Ajde vidi. Jao! Papuće! Kako se stoji? Na pašu. Kao tigra. Dalje. Hello Kitty učilica. CD. CD. U Hello Kitty. A nisam štapiću za Pocahontas. Neka da. Božićni ukras. Da vidim božićnog ukrasa. Onda to da šljokić. Wow. Baš je super božić. Još vidi. A ovo? Vidi, tu još poklonića. A to ćemo ostaviti novi ovdje za božićni. To ćeš li ti uzeti kući, a to je za tebe. Znam. I ovo? Evo sad ti tu rastvori. Ajde tu. Znam. Ovo bi moglo biti... Dobro. Ovo je nam dati bolje
A vidi ovo. Tu ćeš si uzeti jedan mraza za na staklo. Zalijepi se. Vidiš kod nona tamo ima na staklu, vidi. Vidi. I mama ima na kovertići toga i tata ima na papućama. Samo skinete mete na staklo. Za staklo je to. Ovo je neki princeze, gačice na princezu. Wow. I na Tijanu ima, vidi. Čarp. Wow. Wow. Ona rekla da uzme malo veće da bude. Za proljeće. Da. On ima drugčije brojeve nego mi. A ovo? Ko je to? To su neke... Haljine od pepeljuge, vidi. Vidi da je pepeljuga nacrtana. Da, to ti haljine za ples njene. Možeš barbiku obući. Da. Nek stavimo. Dobro, tu si stavi pa ćeš si onda sve. Vidi sve pepeljugina haljina za ples. Ma je li to pepeljuga? Sam dumala, da. Pritisni to. Jer si čula, pjeva ti sretan rođendan. Eto vidiš. Ovo srčeka kad se otvori, ovo može biti narukvica ova, kod torbica ova. Za Deju. Stisni ovo, stisni tu mašicu